Apa nani bagi? Iko. Iko harus kutus. Nanti nunggu sih kayak wambat. Kurang ini daerah sih tuh. Wajah meta baru nak konjen ini. I want problem. Iya deh. Nanti kau bebas. Kali siapa? Boleh dia kau bebas bos. Nggak tahu dia. Tuh sih benar angga. Ngomong aku cuman. Mana cuma Sebenarnya dia kok. orang kurang aja kecil. Masih kecil muka. Ini siapa tadi baju kuang? Nggak boleh. Jangan ini kau baru bibi biar kita ini gini. Aku betul betul dia kan ini uri lah. Ini orang kan ikut pura-pura mulai. Ni wawa sauti, ni wawa sauti. Oh my god. Kasih aku misal. Jangan kita sauti menongki siapa kau sana wawa sauti kami. Kasih aku misal. Ni wawa sauti. Bos ni tinggi semua. Oh ya nak kena mundi kau seterama bang. Kau bisa sih. Boleh lah kalau kau sauti. Kamu Mama. Apa nanti agam kabir di mana cungel ngira. Ada yang kemarin cungel kami bila kabar nak. Ni fulu babi tu itu babi fulu. Na ba ni murarana. Uwo mwana bafite agaciro gakomeye. Kutola kwa hiyo kwa chini. Ndabyibu. Umekona yaka nunga. Ibintu byawe n'igisahira ndakabizi. Kanagenda mubwira we ntacyo nakwibiki ningigura ahangaha ninde chef de nere rwanga chef de quartier chef de fande chef de sécurité chef de parlement Chegora bro. Vai no caralho. Kuganira twabaye. ni karibu nanjye nyinshi uzamuka dobi I want. wenda tureke uko wagiye Akamashimwe bana cyane niko ko. nena ibintu byakubeye Rekanze. Kanita mu gato anaje. mwita yakakutopaje none ko twebwe abasirikare butanga nta n'urukundo tugira nyabura nta rukundo na ruke kubera ibintu mbana nagiye mpuriramo nabyo natwara agatingatinga 5 kilometero kuri 18 iyo ngize ukuntu ingana areri yayo jeti arevete jeti sesi Umva. Bari muri business, bari muri iki. Umuntu arambwiye ngo ni barababagara ngo ni menesha makamyo iki atanu. Ndamugenda agasheke yagenda gafataho nagashyize. Kubera gukira cyane babamagara baba ntagize guteye. Oya biba byumvikana. Oya ni muruhuka kabisa. Uyu mugore cyo mwemere. Ubona cyera. Oya ni muruhuka. Ewe ni muruhuka ahubwo umva kumubatisa akantu gatoya. Imana isubiriza igihe igihe cy'inkoko kazi iyo kigeze irata igata igi rya karite nta kuntu yaba ari gukora ivi na ivi nanjye nkaba ntaho ngaho gusoma kamubwire hano umuntu ufite amafaranga se yabura ikintu yabera yaje ngira ikintu abura njye nkamuraburiza yeze ndahaga njye Majina la Yesu. I don't want peace. I want problems always. waza humura akumva ngira ngo numvenga wameze icyose gira ubona ibihumbi ngaho nta kibazo sara baragifunze ngamadugu bafunze hakabateka mutwe baranagwiriye
cyangwa se ko yuko ngewe noneho ndaho ngaho nkomeza ku bosi komera none uyu mugabo uje iwawe ari kumbwira ngo murabana ngo nyine ngo muravukana afite n'umugore ikindi nyine ngo kandi nawe ubwawe ukaba warambwe kandi bose wowe nawe ugerageza ibintu byo gukomeza umbeshya ntiwambwiye ngo kuri ikinege iwanyu siko wambwiye none uyu muntu muvukana ashatse ari hano mu rugo namuhaye na kari bari mu cyumba atangiye kunuka none ari kuza ambwira ngo muravukana ambwira amazina yawe yombi ambwira agace muturukanamo ambwira ngo amabanki barayafunga nawe nubonane na bosi nawe karindagira Yamubiziranye se? Oya, gute si jewe mvuga nyine. Iwacu ndi ikinege. Kinda bizi kuvuga wewe. Ndakura yege ntabwo nishiti yawe. Reka uzureba hano wagiye kwa kumurira. Karame. Uri muzima. Yindi muzima. Ninde muntu uri mu rugo rwanjye? Ni umushuti wanjye ni nayo mpamvu aje. Darisara. Ubutoba. Ukaza ukambwati ubaho kandi bose nawe uzaneza akajagari mu mutwe abantu baza bakwihitire namuhaye icyo kamukuremo nawe muzane sauti we sauti banguka byiharare ngoma zahi bose Bose yaje. Iya wanga ariko wowe ntugire ikibazo. Weho kumanda kuvuganira biratunguranya raje. Ako umuntu ndakuvuganira. Ndabicyenza ngeso. Iwe mubwira ze nawe nta kibazo. Mubwira ze. Oya humura. Mwebwe ni humura kuvuganira ntacu. Ntugire ikibazo nacyo. Oya cyane. Igire hano. Dere nguyu.